Za 20. dan Ramazana donosim vam recept koji je naravno brz i lak za napraviti, a koji će uvijek provjereno biti tako ukusan da ga vrlo rado možete poslužiti i porodici i gostima za iftar, jer ko ne voli da jede zapečenu piletinu sa krompirom i mrkvom. Ne znam da li do mene ili u ovoj staroj naninoj okrugloj tepsiji sve stvarno bude bolje i ukusnije. Stvarno ne znam šta je, ali znam da kada pravim ovako baš ovo jelo, iz nje mi bude najslađe. Prije recepta da vas podsjetim da se u mojoj kući piletina skoro uvijek prvo skuha kako bi se na tom pilećem temeljcu napravila domaća supa, pa i za ovaj recept tako bilo. Ukoliko i vi prvo skuhate piletinu, onda zasebno začinjavate povrće i piletinu, jer se povrće prvo mora samo peći 15 minuta pod folijom u rerni, pa onda se na njega poreda začinjena piletina i vrati se u rernu nekih 30 minuta. Ukoliko stavljate sirovu piletinu, onda sve zajedno sa povrćem začinite u jednoj zdjeli, pa prebacite u pek papirom obloženu tepsiju i pečete sat vremena pod folijom, s tim da od tih sat vremena posljednjih 10 minuta skinete foliju da se fino uhvati ona lijepa korca na piletini. Večeras mi je, hvala dragom Bogu, stigao jedan posebno drag gost. Idem sada s njim da se družim, tako da ću ovdje lagano da završim ovaj video, a vama od srca da zaželim sretan i hajlu post i sutra.